Imei jonga Sheikh Hasina kan sawan biang Bangladesh tang namar ya rai ka sarkar Sipor men penlong ya ke election ong ukun jong ka menteri rang ba barim ka Bangladesh usajib wazat joy hakaji kran bot Times of India nin kasngi yementa ka don ha India kan salit biang Bangladesh haka klip mat ba ka sarkar Sipor kan rai men penlong ya ke election ngai kublai yu Prime Minister Narendra Modi bulapan ya kajing jong kemi jonga hukum kene kapor ke Balenkot ulaong Sheikh Hasina kala ino kam kum ke menteri nang ba bakla petno na Bangladesh hak santarik mentau benai nailar hak bakajing ki balelam da kasamla pule kala poi shak bakot hak kajing ki ba persya ya kasurkar Awami League jong kari Bangladesh palat hos pangut ki beri layap hakilai tayo beladap ki babun ki kidai ki basyasiat ki pulit da kajing ki jong ka Awami League Haban pau bakinang alam ke Awami League kidang syak keno bakidang syak tumbor ha Bangladesh. Ujoy ulong ngan lekat ba don kam ban pinim ya keparti. Bakinang tre jongka lada don kajing don kam yang benrung san pertai ngandom kiar na kata. Kami jonga kanjin dala chong no na kasan pertai. Halin kasamoy ke bat menta ngamsyem na don kanono kajing anut na kasan pertai. Banglapan syong snong yang ha Amerika. Hendak kijing jah Bangladesh hakini kandiat sengi beladap kipen i bakadan kijing bom dan nong yalam ngalahap ban simkhia na muta kaseng bangandon hakmat jongka kat bapat cispa sa pangut ki breu klayap hakaji kanat bakijing ki jong kipat ba hakasan tarik unailar halin kijing pat uer jongka Hasina kaji kanat kelanang duna bah hanadu katay kapor na mar baki samla pule don hasurak hakajing bom don kibor penjarian kibor pahararu kilasdang ban ki na peneng ki kubor belalute hakapor menmet Kadon ru kijing syak tambor kini kot jong kajib menteri Hindu kamtam sabar jong kadhaka. Kita kijing keran jong ujoy kilong haden bau kun jong ka Khaledasia utarik raman ubadai u acting chairman jong ka Bangladesh Nationalist Party udang wan pai biang syadhaka haden ba ula syabe na Bangladesh. Habay keran haden ba sarkar Sipor ke bathamai ke belalam da u Nobel Muhammad Yunus. Ula syamti kijing sansyar ke Sipor ha Bangladesh. Ujoy long ngati kena bak amilik kani cimenta kani election bat ngiru ngila banjob idan nya kejing yakino kesan ki bahetam ha Bangladesh la kanoro bak kami jong u kahasina kamdon kanono kejing temu benwat jakari tengen ha kanono gari ujoy ula banjor bakatan kam ya kejing pet benya ilade kidan sisa kejing bakla ba pipenya yakiri bon kirai kishim manakasngi ka Awami League kangai ha kejing pet benya ilade bat ngilong ki balapun kre namata kata Hendak ngimsim na yolat banle ya kata hakane kanti. Ngimsim na yolat satya las mutu bakajing long juman kanang kius terbah. Ulong. Ujoy ulong ru bakajing terlang jong ka BNP bat ka Jamaat Islam kan nomlak bat penim ya kari ritpai. Lada ka Awami League kan don hakabor, kam don hakabor uput usam jong ka tain mingi jong kari India unum long kabasyangai. Lada kajing terlang jong ka BNP bat ka Jamaat kata kalak benomlong ke babahaya ke India namar bakajamat kanam kiar ni kam leno. Kasarkar amilik haki kasan senam badap kasan syar berkasina hi ke kentok jori kini no kicing percak san pertai ni kini khot jong kasang balang ki khot ikji penbor jong kiri haki polisi jong kari Bangladesh.